Ufada Richard Majau Uway Nagilunium Gabalang Katolik Hakajila Lapan Pau Bagajing Wanra Kasokal Pedeng Ban Pankela Yakaan Foreign Contribution Regulation Act Amendment Bill Aja Punreu Ban Penbaik Yak Jing Bakala Kejiduna Kanlong Kababahae Henry Lada Katemu Ban Klun Ban Penduk Jai Yano Kata Kanlong Kum Kaany Ak Cekor Habakren Halwa Kanim Taksungi Ufada Richard Kumunok Syong Sinong dari India Bat Kejilam Klaya laong ba Ukraine yakani kumunok syong sinong dari India omday na kanong kanhun niam namar baka FCRA kadaya baro ki kanhun niam ka FCRA kadaya ka hari India bat bun ki society ni ki kanhun ba perpe ki biyo jingarap na ka FCRA kentup ki kanhun balang o fada Richard laong ba usngeu day baka soka pedeng kan penbai yak jingyo pisa ki bawan nabari hanrei kamdai ban sushim no ya kanu ke jingdon jingem jang kanu ke kanhun bat lo ai kusa balada kanu ke skur kayo pisa nambar ban penyai hangni lada ke pendon kam bekla kasoka kala ban pendu no ya jing ajing bit om ban korup ni ban simti no ya kata ke skul om ban don ke bor ban keni ni sim yak jinglong try kumbalong menta ya ke FCRA Amendment Bill lapa asya ke Joint Parliamentary Committee jang ke Parliament ban examine benia ulaong ba ginu gi an gi baka sokal pedeng kawanra lada day ke jingmut ban penha ban penbait ban penbiang kanlong ke babha sibon hanrei ada kawan ban klun ban pendu jaj yano kata kade ka an ak cekor ke bahab ban dua yo blai bakum kita ki an kim day ban wan hakni kali India haka juk pol ong ba baro ki kahuniam ki don ban tei ya ki mang salang ban penha ya kelong breu man breu bat kam day ban le ya ke ai ka blong persya ya kari nga kwa ban ong ipi ba ke bang kren hang ni nga kren ku mu nong song stong jung kari India kam de ba nga mikmat ia ka nuka ka kunhun nyam namar kani ke FCRA kam de tang ya kuwe ka kunhun kede hiru ki babun ki kunhun hang ni po India dina kata katau mentaka step hakani ka jingkren jung IP kan dei bet kum nong song stong jung kari India ber kum lu kani ke FCRA ka kata di kini ka FCRA ka dei ka ba ladon po ka haka anjong ka wari India ber ki bun bah ki society ki kunhun ki ba per ki ba yo jingmantoy nang ba jong kani ka FCRA na ka bentai ki kam ki ba per ki ba dan hang ni po India kadi kidei haka kambalang leni haka kam jong ki imlang salang di ngisku dei hi banong baka sarkar kadi ban regulate yaki berkot ki ba yaki jingyo ki ba ki bon por India tamaki kerkom regulate kadi banong haka ta kerkom ba kamde kinda ka jing ban panchushim no yaki ki ba kanu ka seng kanu ka kunhun ka kate yaki berkot lesing la ban ai gani kanu sa gani kerkom ba kum kanu sa lesi kum ka wika school ka bahe lesi ka ba ngla banong kayo ya ka funding na poga government kayo ya ka jingbet na poga government lani na kunu ka jingrap na ha kanu kerkom ti handai la kata ka school ka purun kam bakla lani kamle ka tung ka bagde pila ban weng no ya ka jing ajibit pila ban weng no ya ka funding handai kamut perkin ba pidha ban pa ya ki dikuno ban longkli ya kata ka school lani ban shimno ya kata ka school lani ban lilam no ya kata ka school ke tingi kepat nakaliang jungi kunhun per kadi kata ba kadi ka seri kam di belong ta kerkom ke ada kedan kenu ke jing bakla regulate handai kamut perkin dan ye kita ki authority le munu ki banwan long try halor ki jingnon jingam jong kenu ku society nang ta ban long try ban long kli le ni wat ban lilam ru ye kita ki jingnon ki jingam dikata kadi ka jingar pat nakaliang jungi bat ngi kumbakalong mata ngi yo snow haga kubor ba ye kini ka FCRA Amendment Bill la pa shaka joint political party committee tingi ngits kamba lemba jogani le seki ki ba khamba gen sa khambek kan khambe tekani ka jingerman ba ka jingwai na kaliang jungi pi ko mong pi ka FCRA ka dei amde tangwe ka kunhun yam ka bayo kidan bun ki sang balang ki bayo ikini ki FCRA but hakini sem barkhat ki ba ladep bayo but lapun kam bre kini haka
haki infrastructure haki kama perper la pun kam hang ni po agri ke jaga ke jugi ti ko mong ipi mene ko mong lai pi kata kan uksa kemut pala da kawan kini ka ai ke mut bakin sa kin sapa yaki taki decent authority kin sapa kita bakin longkli kini institution jungi but kila ru wat banilam ru te ka mut ba kidan shibun ki school ki hospital ki ba kani gap sia de keladan benta ada kam dei 100% ule secondary keladan benta kani gap sia de keladan benta ka bantai kini ki jingdan kam repair la ki komong pi ngam ban kata ki school ki hospital ki orphanages dan kini ki institution kemut ki wan ti kemut ngila pan kami kini ti kata kam kan kata la da java kani ka bil kawan but nakanur kanu kadau kemut kin pha ki ki authority but say kila ban nilam ru ya ka ki ba ngila shim partly dan fully ya kata ka FCRA ngam ko ban komen halor jong ke bagi kran ki ve kam bhai ri nga ban komen halor ki bagi kran ki ve te ke bagi kran maki te ka ki de maki ban juba be kita ki berkai ti henry ya ka number te kumbalong manta te ngam da te bah kanu tli kidan ki FCRA ki ban hang ni po meghalaya bat kumong ipi kam dei tang kwe ka kun hon nyam ka bayo jiman toy lang ba jangan ni ka FCRA dan pun bagi kun hon ki bayo ki society ki bayo ki sembahlang ki bayo ikini ka jarap di lada kawan kini kelempap kan kata ya yang ngi ruang ni apa amegalia pada hak ni ka region ni berkuai nak kata kada ngong ipi kindu ki an ki ba ka sarkar kawan ra ka sarkar pedeng kawan ra kedai lada kadan juga jemut ban penbah ban penbed ban penbiang ni ban wan ra ya kata bakin nombor kam bakla ki bri kata te kedai ke babah kin malekam ta Henry leda kawan hak kata gurkom ban klun ban shim ban penduk jat yenur ti ngasko kata te kedik anyak jokor ke bang haban dua yuble ban kepat ye barok ki ba la ban yarap ingi pakum kita ki ankim di banwan hang ni apa ka ri India jungi ni kwa ban ong yik tu berkai ki ban mata ban pas kum kini ki amendment bill kedik kata ke ba barok ki kunhun ki ba per kamtam ki kunhun yam ngidon hang ni ban ta bantai ya ke imlang salang ban pen bahaya ki brio ki badan kami ke jarap ke jungi di kini ke ba mengingi persyang banyo kamdei kalong ban perengkam bakla lani ban le ya ke balang persya ya ka ri jungi hi berkoi lani ki nong chong jungi berkoi kamdan ku kata ke jingtmu jungi kalong kanu ke jarap lada ke ki school ki college jungi ki orphanages jungi kinu ni ko bantai ya kari India ni ko bantai ki emlang salang tinggi kerpat ikitu berkebadan benta ba kumi kini ki an umde ban ra por India namar kawan ra ya ke jingkulmar pat kan wan ra ru ya ka kan wan ra ru ya ke jing sniu dan kan wan ra ru ya ke jing tut jingwet ya ki kam ba kisni ki sangi ba per ki bersyang ban ra apakah India jungi berkoi